Gabriel Princip. Evo, nakon 10 godina Legija se ponovo aktivirala, odnosno vratila se ona takozvana stara ekipa koja je uvela Marsoniju u prvu ligu, dakle 95. godine, ona ekipa koja je kroz drugu i prvu ligu bila stalno uz Marsoniju. Tu su se mijenjali i predsjednici, i igrači, i treneri, ali Legija je uvijek bila uz svoju Marsoniju. Legija je i sada ponovo tu. Marko, evo, dobro večer prije svega, dečki također, Jura i Gagac. I evo, Marko, nekako, kako se rekao ovaj uvod, uveli ste Marsoniju u prvu ligu, ono od one druge lige, pa ste bili stalno tu s Marsonijom i onda 10 godina, ajmo reći, tišine. Pa evo, pozdravljam sve gledatelje vaše televizije i zahvalio bih vam što ste nas pozvali u ovu emisiju, da možemo reći šta se događa u gradu i da možemo reći da se pokrenulo poslije. Sad smo puno stariji, puno više kila imamo, ali i dalje više volimo tu Marsoniju i u srcu nam je i više ne možemo gledati ovo što se događa u Marsoniji. I skupila se ekipa, evo to je Dalibor Juričić pokrenuo kao i te 94. godine, znači kad su ulazili u prvu ligu i kad su bila gostovanja i kad je Marsonija kandidirala za prvaka te godine. A sad smo evo tu gdje jesmo, situaciju svi znaju u gradu, imamo predsjednika kao da ga nemamo i mislili smo ponuditi tom gospodinu Draganu Mariću da nas ubaci u institucije kluba, da mi pomognemo. Znači mi smo sad stariji, išli smo oni balavci od 19 godina koji je zadovoljan sa 3 piva da popije i da ide na utakmicu. Znači mi svi imamo sad obitelji, imamo ženu, imamo djecu i htjeli smo pomoći tom Draganu Mariću, iako kažem i njemu treba neke stvari priznati da je uradio za ovu Marsoniju, ali mu treba isto tako reći ovo što ne valja, da je ovo sramota trenutno i kluba i grada, da ovaj grad, kao što kažu da je 6. po veličini, igra 3. ligu, da smo mi predzadnji. Da smo prošle godine krenuli sa pripremama u novu sezonu 7 dana prije početka prvenstva. A velike su šanse i ove godine da isto počnemo 3 dana prije početka prvenstva se skupi. Znači danas nijedan igrač koji mi pokušavamo dovesti u ovaj klub, domaći igrač, znači od malog Švarića koji igra u Sibinju, od jednog Ravlića koji igra u Pleternici, koji pokušavamo mi dovesti na spomen Dragana Marića, ljudi se odmah uključili da razgovaraju uopće s nama. Znači taj čovjek je jedna velika kočnica nama. Obišli smo grad, obišli smo županiju, svi su nas primili. Bili smo kod gradonačelnika koji je obećao veliku pomoć, ali opet se postavlja pitanje tog Dragana Marića. Znači dok je Dragan Marić u klubu, nema ni pomoći. Bili smo kod župana isto. Čovjek je odradio isto posao, obećao nešto, odmah ispunio, riješio. Bili smo kod političkih stranaka, jer je činično stanje da je politika ta koja drma gradom i koji mogu jako puno pomoći. Bili smo u SDP-u, bili smo u HDZ-u, svi su voljni pomoći, svi ti gradski vijećnici koji su trenutno u gradu su voljni pomoći, ali kažem, kočnica je ta i ta. Znači mi smo ponudili Draganu Mariću, napravilo se jedan plan kako će izgledati taj klub, kako smo mi zamislili. On je u biti na sve pristao da bi on nas zavlačio i da to više ne ide tako. Da smo mi sad odlučili da više nema čekanja. Znači, pozivamo sve građane ovog grada Broda, svi koji vole Marsoniju, da nam podrže, da nas pomognu. Kažem, institucije grada i županije su uz nas. Pokušat ćemo osnovati novi klub, iz početka krenuti, pa kako nam bude, sigurno će biti bolje nego sad. Dalibore, evo, kakva je situacija? Sada pregovori traju gotovo od 11. mjeseca. Kraj 10. mjeseca. Kraj 10. mjeseca smo počeli. I to je lijepo otišlo, u dobroj fazi je bilo. U dobroj fazi je bilo sve do unazad koliko, pola, tam sredina 12. mjeseca. Znači kad je već završilo zadnja utakmica s Dinamom juniora, smo mi tražili od direktora kluba konkretne poteze. Znači neki ljudi su postali višak u klubu, nisu višak, nego jednostavno zamor materijala. Znači htjeli smo svježu krv u klubu da radimo, da imamo mjesec dana da se pripremimo, da dovučemo neke sponzore. Razgovarali smo tu sa jakim gospodarstvenicima u Slavonskom Brodu koji su spremni pomoći klubu. Ali spremni su pomoći ako se radi transparentno, ako se zna gdje će svaka kuna otići, ne da će novci plaćaju na ruke i onda Bog zna gdje ta lova završi. A to je ono što smo mi u planu napravili, programu ozdravljenja Marsonije. Znači sve transparentno, sve ide preko računa i sve isplate idu preko računa. Sada ste se u neke stvari malo bolje upoznali, malo ste vidjeli kako klub diše, kako klub financira, malo ste neke stvari bolje upoznali sada, jel? Kroz ovih mjesec, nekoliko dana. Pa nažalost jesmo.
Vidjeli smo da to Nažalost, vidjeli smo kako to funkcionira, katastrofa. da niko ne zna. Oni mjesečno imaju sada priljeva 40.000 kuna. A šta se dešava? Struju nisu imali prije mjesec dana, Dragan je platio. Vodu i dan danas nemaju na stadionu. Trava uništena, tribine zapuštene. Kompletna infrastruktura je katastrofa. Jako loše. Gabriele, ti si zadužen za marketing, ili tako i ovaj dio? Vidite, mi smo napravili jedan plan za ozdravljenje kluba, znači gdje bi se tu dosta radilo na marketingu, da se da do znanja znači svim tim nogometašima budućim u našoj 3. ligi koja je amaterska, znači amaterizam, što znači, dečki, poručujemo vam sad, nas trojica i svi ostali koji će biti u klubu, koji su spremni pomoći, to je amaterizam. Znači 3. Hrvatska liga je amaterska liga, što znači da novca nema i ne može se biti igrač Marsonije i živjeti od toga. Znači, trebamo prihvatiti činjenično stanje, realnost. U 1. ligi dosta klubova je u problemima sa isplatama u profesionalnom odnosu, što znači, kod nas je tako stanje da možemo pružiti igračima, znači, jedno financijsko, što bi se reklo, jedan financijski minimum za sada, ali da su to dečki domaći, da se baziramo na domaćem kadru, domaći igrači, znači iz grada Broda, iz Brodsko-posavske županije, koji vole Marsoniju, koji će pomoći Marsoniji i danas sutra, ako se uđe i u 2. ligu, što nam je dugoročni plan, znači kroz sljedeće 2-3 godine, da se opet uđe u 2. ligu, da se tamo postane stabilan i onda da se vidi, naravno, ulaskom i u Europsku uniju, otvorit će se nove mogućnosti, pisat će se novi poslovni planovi. Znači ovdje mi što možemo napraviti, što je u našoj domeni, znači kao dečki koji će pomoći klubu, koji ćemo volontirati, da obilazimo firme, da obilazimo pojedince, privatnike, sve je danas privatni sektor, znači od 1000 kuna vlasnik kafića, vlasnik frizerskog salona, da njihova reklama bude na stadionu, znači to je naš nekakav cilj. U tom rangu 3. Hrvatske lige, znači opet naglašavam, to je amaterizam, novaca nema, ne možeš biti igrač Marsonije i misli da ćeš voziti neki skupi auto i da ćeš po gradu biti, ali nažalost takva je situacija, u 3. Hrvatskoj ligi se to ne može. Znači, spustimo se svi na zemlju, čvrsto, s 2 noge, stanimo na zemlju i budimo realni u ovim okvirima, u ovim mogućnostima, koliko se može zaista dati igračima i svima koji rade trenutno u klubu. Marko, imali ste nekih pregovora sa nekoliko igrača koje želite dovesti i angažirati, to su prije svega domaći igrači, kako bi se klub ipak zadržao u toj 3. ligi? Pa da, to su sve domaći igrači, to su sve domaći dečki, znači neću sad imenovati nijednog, ali oni su svjesni da nema novaca, oni su u biti pristali džabe doći igrati ovu polusezonu, jer isto mu je igrao u Sibinju, ili igrao u ne znam, ali ovo više ne izdrživo. Žalosno je da u prošloj sezoni ode Marsonija i u Bukovlju izgubi 8-0. Ne podcjenjujem ja Slavonac iz Bukovlja, ali to je žalosno. I svi se slažu u Slavonskom Brodu i ljudi iz željezničara, ljudi iz amatera, da Marsonija treba biti broj 1 u Slavonskom Brodu. Marsonija je brend. A sa Draganom Marićem nije brend, sa Draganom Marićem je katastrofa. I trebalo bi taj čovjek, i danas smo razgovarali s njim i on stalno spominje da će ključeve. Pa daj Dragana više te ključeve. Ne od stadiona, stadion nije njegov, daj. Mi smo ih spremni uzeti. On spominje neke velike cifre, 500.000 kuna, donesite i ja ću vam dati klub. Pa kakvi 500.000 kuna? Ovaj klub trenutno koliko oni pričaju ima duga oko 150.000 kuna prema bivšim trenerima, nekim igračima. Oko 25.000 kuna je dug prema vodovodu, znači voda je 25.000 kuna. Pa to nisu neki pretjerano veliki novci, iako u današnje vrijeme sve su veliki novci. Ali to nije, dugovi su 3, 4, 5 milijuna kuna, to su dugovi koje mi ne bi mogli riješiti. Ali ovih 150 do 200.000 kuna uz pomoć grada i županije i ti privatnika, što je Gavrilo rekao, i tih, znači, možemo lagano riješiti. Treba znati da je ova Marsonija u biti nasljednik one MV Croacije koja je bila 909, a u biti ona prava Marsonija, stara prvoligaška, je izgubila u Bukovlju 8-0, ona se na kraju ugasila u drugu županijsku nogometnu ligu. Upravo to. Da, ljudi ni ne znaju da ova Marsonija nije ona naša Marsonija s kojom smo mi krenuli navijati i koja je igrala prvu ligu. Ali dobro, opet je spojio sa... Ali opet, dobro, vidi, spojili smo se opet. Ljudi će prepoznat. Pravi navijači koji žele ponovo Marsoniju da vide
znači u drugoj Hrvatskoj ligi, poslije i u prvoj ligi, prepoznaće znači rad volontera, ljudi koji žele pomoći. Poslije, to kad krenu rezultati, kad se okupi jedan broj gradskih kvalitetnih igrača koji će napraviti rezultat, pa vratit će se ljudi. Prioritet je vratiti publiku na stadion. Znači od 500 do 1000 ljudi da dođe pogledat Marsoniju. Grad od 60.000 ljudi. Što nekad bilo. Tako je. Ma ne, nekad je bilo u prvoj ligi po 4.000 ljudi na stadionu. Ma i u drugoj ligi i u trećoj, sjećam se, kad je bila međurepublička bivša države, bilo je... 500.000 to nam je... Ali vidi, treća Hrvatska liga, amaterizam, ali grad ima 60.000 ljudi. Pa 500 do 1000 ljudi da dođe pogled svake druge nedjelje taj klub. Ili petka. Nebitno, da. Ili po 20 kuna ulaznica. 1000 ljudi po 20 kuna, to je 20.000 kuna. Nek se proda nešto pića, napravit ćemo fan zonu, prodavat će se šalovi. Evo, meni je friend došao sad, hoće kupiti iz Amerike, hoće kupiti šalo od Marsonije, nema gdje kupiti. Ima tu General Turistu od Dinama i Hajduka, nema od Marsonije. Nekad ga je bilo. Pa nekad ga je bilo, a znači totalno je, znači desetljeće. Ovo već traje 10 godina, znači dosta je. Ajmo stati, idemo sad, ulazimo u Europsku uniju, svi očekujemo neke promjene, pa ajmo svi zajedno krenuti, ajmo se otvoriti, ajmo se pokrenuti. Doće danas sutra i neki strani investitor, ali neće doći u treću ligu, doće u prvu ligu. Neki dan sam vidio gospodarstvo štali za ozdravljenje gospodarstva, Hrvatska treba uzeti irski model. Gabriel je bio u Irskoj, je li tako? Bio sam 7 godina, znam kako... se može taj irski model u sport pretvoriti. Josipe, vidi, dok sam ja igrao, ja sam gledao Shelbourne, by the way, 2003. godine Hajduk kvalifikacije za Ligu prvaka. U Shelbourneu, prva liga, znači poluprofesionalno. Oni su, znači, dečki rade od 7 do 3, 80% igrača rade, 20% je plaćeno. Oni su izbacili Hajduka, tad je Pralija igrao, ne znam nija koji su, milijonski ugovori bili, oni su njih izbacili. Ali hoću ti reći, treća liga, opet se vraćam, dečki, igrači naši koji žele doći u Marsoniju. Ako si mlad, imaš 18, 19, 20 godina, ako nešto vrijediš, pa možeš otići samo iz Marsonije. Ne možeš otići, nažalost, ni iz Oriovca, ne podcjenjujem nikog, ni iz Bukovlja, ni iz Amatera, ni iz Podvinja, ni iz Želje. Marsonija je brend. Iz Marsonije su došli, hvala Bogu, i naš Ola i naš Manđo. I Cesarec, i tako je. I moramo stvoriti škola nogometa, mora reprodukcija novih Olića, novih Mandžukića. Pa to je ono što želimo. Ali zato treba osnovati, znači, sve iz početka. Moralna vertikala u klubu mora postojati. Ljudi, treneri koji će raditi, koji će educirati tu našu djecu. I danas sutra da novi Olići, novi Mandžukići izlaze. Pa imamo ih, imali smo ih, pa moramo ih opet. Upravo to, imali smo ih. Tebi danas preko 20 djece igra prvu ligu kadeta juniora za druge klubove. Mali Dejanović u Splitu, mali Ravlić u Osijeku, mali Borevković u Dinamu. Jelić je u Hajduku, pa da, ima iz Broda. Ima u Lokomotivi. Tebi je danas... Znači, danas je situacija ovako u Marsoniji. Konopek je bio u Lokomotivi u Osijeku. 10 djece, 10. Što kadeta, što juniora danas je ošlo na probu, danas jučer u Cibali. Znači, nama jedna Cibalija uzma djecu, a mi ne možemo zadržati svoju djecu. Zašto ne možemo? Zato što nemamo kvalitete u omladinskoj školi. Nemamo su i oni u prvoj ligi. Markane, ali nemamo kvalitete. Markane, sorry što te prekidam. Infrastruktura, dečki. Ajmo pogledati onaj stadion, pa mi smo neki dan bili. Pa ono je sprdnja, ljudi moji, imaš bazene, imaš dvoranu i šaku u oko. Pa ono je 53. godina, okrećilo se i stavile sjedalice. Malo ste vi Legija pomagali. To je strašno. To je užas. Pomagali, pomaže još uvijek ta ista ekipa. Travnjak onaj, pa to je... Ne, vidimo ga. To je katastrofa, pogledaj ti na što to liči. Znači, ista ekipa, znači od Igora Đakovića, od Želje Divića, od Čore, Gabe, koji su prije 5 godina postavili sjedalice ili 10 i ista ekipa i danas dolazi na stadion, zaljeva travu po noći. Stanko, da se neko ne uvrije, da neko ne zaboravi. Ali, znači, treba nešto odraditi. I ovim putem poručujem Draganu Mariću. Od 5. mjeseca, Dragane, vodiš ekipu, igraš u Čajkovcima. Vrijeme je za promjene, ljudi. To je čisto pitanje. Zašto se napravi stadion na Želji, zašto se napravi tribina na Amateru? A naš stadion stoji takav kakav je ruglo. Marsonija mora igrati na stadionu u Savu. Da li će on biti na tom mjestu na kojem je sad, iako priče kruže da je to zemljište atraktivno, da će se prodati. Okej, ma nek se proda, nemamo niš protiv. Gradonačelnik je i napravio poslovni plan i cijeli ima na YouTube-u video snimak cijelog novog stadiona, novog kompleksa kako bi trebao izgledati u budućnosti. Ba nismo protiv, nek ide 100 metara lijevo, desno, nebitno.
Ali nek se napravi. Nek se Evo, napravi, tako je. za kraj, Dalibore, ovo bi bilo po prvi puta možda u Hrvatskoj da jedna navijačka udruga preuzme vođenje kluba nogometnog. To još nismo imali u povijesti slučaja u Hrvatskoj. Možda bi bili, evo, prvi u Hrvatskoj. Za sve postoji prvi puta, eto. Barem ponešto da se grad Brod spominje u pozitivno na prvo mjesto, jer naša ta opcija, ako nas direktor kluba neće primiti u svoj klub, a 99% je do tog neće biti ništa, mi smo spremni za osnivanje novog kluba. Znači, zvao bi se Brodski sportski klub Marsonija. Znači, Brsk Marsonija bi se zvali, krenuli bi od najnižeg ranga, znači na godinu 8. mjesec. Krećemo od nule, bez ikakvih opterećenja, s novim ljudima, s gradom iza sebe. Da, gdje biste igrali? Stadion Presave. Gradski je stadion, njemu ističe koncesija i mi ćemo se dati natjecati. Dobili smo i od gradonačelnika smo dobili da ćemo dati. Znači možemo biti kao Inter i Milan, bit će Brski Marsonija na jednom stadionu. Ali bio je slučaj u Varaždinu nedavno. Oni još uvijek imaju, navijači protiv Varteks protiv NK Varaždina. Dakle, nešto slično eto i u Brodu možemo očekivati. Biće sigurno. Vi model imate, plan imate za ozdravljenje nogometa u Brodu? Napravili smo sve. Znači, ne samo da smo se mi povezali iz Marsonije, nego smo se povezali s ljudima iz Želje, iz amatera, iz gradskih klubova. Znači da se napravi model, jedna piramida gdje će biti Marsonija prva, Željo drugi, ili amater treći. Znači da se zna, najbolji igraju tu, drugi svi idu prema dole. Znači da ne šaljemo djecu u Cibali. To je logika zdravog razuma, ništa drugo. Pa svi to znamo, svi to pričamo. Pa ajmo ljudi, idemo sad zasukati rukavu. Vodu imate, Željo imate, entuzijazam imate. Nemamo samo vode na stadionu. To su naši klinci, pa mora se nešto pokrenuti. Josipe, mora se. Dečki, hvala lijepa na gostovanju. Evo, malo čuli smo vaše ideje i planove. Ustrajte u borbi, Legija se uvijek borila za svoja prava, pa evo, izborite se i za ovo i sretno do kraja. Hvala tebi što nas pozvao. Hvala svim navijačima. Pozdrav Ilki u bolnici. Idemo dalje, Raki, Umagu. I to je to. Dobro. Hvala lijepa. Dakle, ovo su bili naši dečki iz Legije, Marko Rašić, Gabriel Princip i Dalibor Jurišić. Toliko za sada što se tiče Sport Plusa. Ponovo smo s vama